Cuman selain daripadanya na nikmat syurga alam dunia nasyid toh cuman nikmat syurga alam dunia yang kanu bila Allah, yaitu jima berhubungan suami istri nyan nikmat syurga syid yang kanu bila Allah inoi dunia man maya jimaknya hana mecih urung khusus mutume mekameng landuk mentang itu me ikameng landuk akai hana ilume hana ikerja pihana ijak ikula pihana ijak but pihana kameng landuk kahana ijak kula kameng landuk jadi tidak pegah kameng landuk urang gukem. Urang sufi ulama tasawuf pernah nekun fid dunya jannah man dakhalaha lam yastaqi ila jannatil akhirah fahiya ma'rifatullah. Lam dunianyo na syurga syid so yang kata mong lam syurganyan hana rinduli ke syurga akhirat putra timan atanyan itulah ma'rifatullah, ilmu ma'rifat, ilmu taturi Allah. Jadi ilmu ma'rifatnya getamsil li ulama-ulama tauhid adapun li ulama tasawuf adalah syurga ataupun nikmat syurga. Man maya ilmu ma'rifatnya yang kelas-kelas tinggi tente urung-urung khusus yang mutemung miang kita yang umum-umum mungkin golong mutemung walaupun kadang-kadang bak sama masa singo akan mutemung. Cuman selain daripadanya na nikmat syurga alam dunia nasyid toh cuman nikmat syurga alam dunia yang kanu bila Allah, yaitu jima berhubungan suami istri nyan nikmat syurga syid yang kanu bila Allah inoi dunia man maya jimaknya hana mecih urung khusus mutume mekameng landuk mentang itu me ikameng landuk akai hana ilume hana ikerja pihana ijak ikula pihana ijak but pihana kameng landuk kahana ijak kula kameng landuk jadi tidak pegah kameng landuk urang gukem but hana ikula hana ilmu hana kerja pihana kahana pernah ya tupah ya ublang kameng landuk tapi jih paling lem temung atanya tengah maghrib payah tak setet pat lintu tayung padahal kabak rumah gop
ba ujung kampung idi hana tinggal ingat urumuh kami landuk ya. Iji siuro semalam kadang itu me nikmatnya, nikmat hubungan badan kadang-kadang mulai peluh boh kami nginong itu me iji. Berartinya kan sebuah kelebihan tunggu. Beda pikir kita yang tunggu lontuan kamu temung nikmat syurga ino di dunia. Lon hanari duli ku syurga akhirat. Putra nikmat engkan temung lidron. Mengkawin. Kalau mengkawin ni long. Nyan kan termasuk kelebihan dulu. Yang kelebihan adalah bertemu ilmu ma'rifat. Di antaranya teh ilmu ma'rifat dulu. Ilmu ma'rifatnya na tingkatan masing-masing. Ilmu ma'rifat tingkat orang awam. Yang pertama, nyan ilmu ma'rifat tingkat orang awam, orang nyan guturi Allah dengan dali singkat, dali ijmali. Wujud gafai ikut 50. Ikut 50 wujud gafai. Kemudian yang mustahil wujud gafai. 20 boh yang mustahil wujud gafai. Yang harus ba Allah saboh. Yang harus ba Nabi saboh. Jumlah 50 boh. Kemudian dali wujud, dali singkat, dali na Allah, na alamnya. Yang contoh, dali Allah kuasa, mui Allah hana kuasa, hana tatumung alamnya, tidak diperdapatkan alam ini. Nyan apabila kajut idikui mongpluh hurungnya, kajut dali singkat, karena ilmu ma'rifat hurungnya. Nekeni Rasulullah awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama taturi Allah. Permulaan agama taturi Allah. Itulah ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah inan menurut tingkatan tayang orang awam jud ikut 50 beserta dali singkat, dali nyan kana ilmu makrifat. Manpu tujuan tuku-tuku tuah yang berbahagia geanjurkan ilmu tauhid ino lam dunia. Tujuan adalah minyak taturi Tuhan yang pertama, minyak taturi Rasul, minyak taturi malaikat, bahkan urau akhirat singa urung kekalan Allah menurut ilmu tauhid ino dunia. Berat geturi Allah ino di dunia, luah nikmat Nabi Allah untuk kalian dan Allah. Kemudian ukuran gelah fadluin ilmu tauhid menurutnya singgah kekalian Allah. Hana ilmu tauhid ino dunia mubi'u hana. Ganyan urung beriman lahir ba urung Islam menyata yang bagatnya dronur Islam nya so Tuhan ron hom nyan kafi mantang dronur Islam nya so Tuhan ron Allah tadalina Allah
hanjit lon tuan padumbah yang wajib ba Allah hana lon doa itu ke mempluh je no hana lon doa mu itu ke tipluh hana lon doa oh hana itu ke tipluh rungku aku ji hanjit lon tuan gesuut nyan iman sah tapi pasai ansah deng kuali nikah dan uro akhirat tengok gak nyan hana getume kalen nikmat Allah nyebuno cika kafir cika fungken hana getume sebab seluruh urung-urung Islam yang mati selamat iman walaupun ubedhoi pe iman tinggai ubedhoi pe tinggai iman Gehoi Allah malaikat hai malaikat lon babandum tayak cok siat ubina hamba-hamba lon yang mati ji selamat iman yang mati selamat iman tayak cok siat lam neraka tapi tengah tiat kena nekeli Allah ditayang li malaikat yang sebagaimana tersebut dalam hadis Abi Jamarah ya Allah pada tanda urung yang mati selamat iman ya Allah dalam neraka cukup le urung cukup le hamba ron kamu haik mubeda ya Allah teh mati yang selamat iman walaupun jih pasek maksiat teh yang kafir hana kamu teh ya Allah nukuli Allah hai malaikat-malaikat lun tanda-tanda hamba lun yang beriman dalam neraka bekasan dojihnya tekedijih naik sujud nyoino hana tutung do hana tutung nyan tanda-tanda hamba lun yang beriman yang lain mandum tutung angoh ancu budah malaikat dalam neraka ayat kalian oh beriman tanda-tanda ba'dahu gecok oleh malaikat ke petengah gepeduk bak sabah tempat di luar neraka kemudian gesetot ban ke kalon anguh dumpu do anguh do anguh hana gecok kemudian gejak geulam ban ke kalon do hana tutung gecok gepetengah itulah bekasan sujud kemudian gejak lam bakalan hana tutung walaupun tubuh angoh gejok gepetengah yang kejut bekasan sujud kanuroyo je tunggu bekasan sujud kanuroyo hana payah tiak cok penggri gede tiak tet tiak pusuun pa ada peduk adalah minyak hitam mutuh ahli ibadat bekasan sujud Abu Kuta raja ulia pak raja ulama Abu tu hana go hitam talak gitu ladum kemenan puluka-luka si talak minyak hitam mutuh tidak hak sujud kan idonya je bekasan sujudnya singoh orang akhirat tengok yang kejut benar sembahyang tak takut untuk waktu kejap malaikat takut nyonya tutung ya tu bangkitun malaikat ma tutung berarti punya tutung yo hana gecok oleh malaikat yang kejut punya urung yang mati selamat iman walaupun beok selamat iman yo hana gecok oleh Allah gehormat ubi tempat lapak sujud hana gecok natrang luar natrang urinang natrang
Bet tu mono. He dengan kem ragam ke urinong je. Ha urinong. Ko tewo putra beno pengajian. Hana dah. Mesti kem. Ha long kem wa ro dekat kem. Yang kebutrang perle. Anak pihatip dah jibut penting mu pom. Mu dah but tu leh jum mu pom dah. Andai tengah jum pijit malam ni tengah jum but be yo. Ladum yo polapan kadang tu yo. I dengan 8 tu katuk dah rumah lepas bubu insya-Allah. Tapi berkata mau insya. Tapi insya nanti no. Kemudian habis gecoknya mantum. Gerung. Gepeduk pak sebuah tempat. Lagi tangkurak. Lagi burung telung. Telung angoh aso hanali. Talak tok tinggai hana tutung. Rupanya li Allah Subhanahu wa taala kalau gecok iya gepeduk uluwa syurga. Ianya gepenan dengan i hayati. Mangkarna bahasa getanyo kamu ukun imon hayati. Kakedakeun imon juga walaupun kan imon. Kamu ukun imon hayati inan gepeduk. Imon hayatinya 4 sumber. Sumber jih ikrung kal kausar. Ikrung kal kausarnya dalam syurga ta nabi bila Allah. Gusul li Allah ikrung kal kausar. Guputebit uluwa syurga. Urung yang tebit dari neraka gesemano ngan ianyan. Kan ngan ikulam nabi. Ikulam nabi lain. Ia kulam nabi idih ba ujung titi ba ujung siratal mustaqim nyainan. Sebuah pendapat tu permulaan. Gesemano tu dengan imun hayatinya dengan ikrung kal kausarnya yang tebi ulua. Timoh aso lagak. Lagi sot. Ladem gepujib timoh aso lagi sot lagak. Maka gekunlah iudip. I hayati yukunlah iudip. Pakon wate gesemano ngan ianya timoh aso lam sekejap timoh aso lagak. Adapun wate gesemano gekunlah iamon hayati. Makna hayati udip yang kejut lagak tat menyenan permoh tayo nur hayati. Cahaya udip asabi. Cahayanya. Jadi imun hayatinya iji hana saboh tempat iji. Ikrung kal kausar sumber ji. Kemudian leuh gecoknya membandung li Allah Subhanahu wa taala gepetamong lam syurga. Wate gepetamong lam syurga nyan ubena urang mukmin yang maksiat kabeh gurung. Mutinggai tu lam neraka. Tinggai lam neraka mamandum urang kabeh musidro hanali tinggai urang yang beriman. Mandum kabeh. Yang kebawatian gugunci neraka jahanam li malaikat hanali urusan siapa kan. Nyinan juga azab ju sabi-sabi. Hanali tawar menawar. Ona lagau umat-umat Nabi Muhammad yang sabah pendegah nejak Rasulullah niat cok. Yang kaluh segala peristiwa geteran malaikat dia cok urang yang beriman yang mati bunuh yang selamat iman terlebih awalum Nabi jak cok yang cinta-cinta ke Nabi geteran Nabi dalam neraka iplung apa neraka ni cok li Nabi umat-umat gaknya yang cinta ke Rasul masuk le sering tamu selawat kemudian sering diingat ke Rasul. Waktu sebut nan Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul. Kemudian dihina Nabi tengok bubungeh itu. Ni tengok hanam yang dihina Nabi santai kalau mikeng permoh tengok sampai mati detim. Mati 3 permoh Nabi rupanya. Termasuk tapagat khanduri maulid cinta ke Nabi cip. Pemalun nungku hailo khauri bujumot jak khauri maulud termasuk cik man jak khauri bujumot kana he pangkai sagai hon jak apa ki jak mulut melung tu kabeh
Bat mulut undangan terbuka ini imlasah alu gading. Tajak mentong. Termasuk tanya orang yang cinta cit kepada Nabi. Hana meceh but dak kauri lumo tasi hana meceh. Hana meceh kameng hana meceh. Hana meceh mana? Sure jut. Asai betul-betul tanit lamat te dak kauri maulid walaupun beli pajuh higap kemeng ming ni gat dai. Yan hana tepu dah tapi ada tepu kembang ming yan be. Lu necok nyan ni Rasulullah ke petengah udarat. Truk malaikat tinggal dekat pi mandum. Naudzubillah min dalik beru tanya. Wate ka tinggai urang kafe mandum lam neraka para jemaah sekalian. Lam syurga memandum urang yang beriman kepada Allah. Man 8 boh syurga mandum orang yang beriman menurut kualitas iman masing-masing. Orang yang lumoh amalan syurga paling rendah kepada Allah, syurga Darussalam. Ni tanya orangnya paling rendah Bangladesh tengah ini. Pajubu terus malam tambah hotel. Nyam nya dua hotel kaya Bangladesh. Tanya mana terus malam lah. Limong bah hotel kadang kam limong. Pajubu rumah le pun pohon 6 ni sampai yang subuh. Ya kedai kopi depan buguri baju lam kat warga. Pasiploh dia jak pesta. 12 jak mulut tu ke. Kaput. Nyan war rumah buka sange pada kala kana udung dicuh nang pajubu lam po doa. Kemudian poh 5 nak berangkat pajubu le lam. Kemudian teruk kedai merupak ngengen poh kurang malam. Ai. Tak pajuh nasi goreng bandar ya. Oh man, jicit. Tu juga hana ada perlu kundu ka umur puplo kena gula ka kolesterol ka rubah ka stroke puan makanan le tayo ngon go kasi puan kena kolesterol man puan kena gula ci baju makanan lagi diu oleh Rasulullah super leher perut makanan kemudian tambah ke i bacut bertinggai perut renggang untuk i perlu angin yang kejut kenang jantung otai ada baju hubu otai ada up leher nu itu bu. Tengok mana? Tengok dia up. Pelan-pelan backhand pakai up. Dia mana? Up. Pam ipo boleh tu. Yang Haji. Para hadirin sekalian, urang beriman memandum dalam syurga kah? Wate memandum urang yang beriman dalam syurga gebalik oleh Allah. Kehidupan dalam syurga. Uronyo tanyo handih takalan jin, tengok jin handih kalan tayo. Nyan kan cerita-cerita urang Tuhan dalam kitab Yawaqid wal Jawahir karangan Imam Syarani tulis. Dia berkan ada dengar urang Tuhan, tak kira dia urang Tuhan awal yang sang mengai-mengai dum, padahal ku malim-malim dum. Urang Tuhan awal lah dum te gua nang ro tayo kadang hana gua Arab. Bu ate bu hai lawan te hana bu bu Jawa tadi hai malim. Nyan singah dalam syurga danyo di takalan jin di kalan tayo balik li Allah. Maya orangnya tanyo hadi takalan jih di kalan tayo. Ang ketegagai geti umpuyong ti ti geti umpuyong. Tak kira dia so geti bahajen. Tiga hat meratib geti umpuyong. Tapi mi tiga daeh geti yang si gusu yu. Gusu. Tidur terus mangata lima ayo. Orang akhirat tengah kembali dia Allah. Tapi punya malaikat di takalan. Tayo di takalan malaikat di takalan tayo. Yang kejut singoh ngote katruk masa dro tunggu-tunggu tua. Dua boh sebagai tempat hana lebih. Syurga dan neraka. Nyan tempat. Syurga dan neraka. Tapi walaupun bagaimana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, urang yang dalam neraka gepetibit le Allah si gagal. Ila kaidin ba Allah ya Allah. Nabi ya Allah lon tibit hiat dari syurga, dari neraka lu akalan saudara-saudara lu dalam syurga. Gebila Allah. Tibit. Urang dalam neraka tibit ya dalam syurga. Tapi tu dalam syurga di urang dalam nerakanya nikmat syurga hanam tu paju kalan-kalan bentang. Kalan. Lagi tu jak bak pemeran kan.
Baik puduk bawah tewan-tewan ubi mejanya raya. Mana yang tewan-tewan yo? Atas Turki. Mana demat, ho jangan pegang. Bedaan pajuh mumat hanjut. Munan tam silanji. Dum iblis gesut li Allah sertuh thon tiga. Sertuh thon tiga gesut iblis li Allah. Gehoi Nabi Adam, Adam kena jak siat. Hai iblis, sujud kepada Adam. Apabila kata sujud kepada Adam, kata lumpampun dosa, kata temong lam syurga. Han tim dong ya Allah. Mulia long ngenji pu pasai wak sujud. Dumnan ke iblis ni kalan. Yang ngenji tanya bekna wa tak iblis. Ni apabila memang kau betul-betul salah rujuk baga-baga. Bek peteng kelop. Yo peteng kelop yang paling bahaya. Ada dalam kampung, pakai kampung kebab peteng kelop. Pakai klopnya dengan klopnya pro kenoi, klop je pro kedi. Yang ke gara-gara peteng klop. Bak peteng politik ledum lagi yang si peteng klop. Di Prabowo berusaha kaji ke Menteri Pertahanan Jokowi ri aman ke rawai. Dia ni buah Prabowo di dalam kampung dia mentang pergi. Ni buah Jokowi. Mentang soin top Jokowi dia mau rekai Prabowo kaji menteri dia. Udah peteng klop thot kan. Yang kerja untuk singohnya pengalaman kajutnya pengalaman hana carang kasih metno yo karap lom tempat warbe 22 singoh karap lom si tontu kem lai lom yan kem lai megrabang lom yan jalan-jalan yan kami yo meli jalan-jalan kem lai long kalen jalan-jalan bupati jalan-jalan gubernur yang handri lero ni lon turi ledom adapun lebih berat drone ri lon kem lai yo kami terbang kami ya yuk bo kiyun le heboh sapo ku kampung. Bo labu Jepang. Ya, untuk foto dah yuk labu Jepang sapo. Klik foto. Ya yuk sumbangan kepada fakir miskin. Bo labu Jepang sapo. Jadi tayo bek terulang sifat-sifat lagi bunuh dak pegah. Giak cok Nabi Adam li Allah. Yu sujud ba iblis haitim. Man pakan yu sujud li Allah ke Adam, iblis pakan. Pendapat ahli sunnah wal jamaah nyan yang betul. Karena lebih mulia Nabi Adam. Punya pendapat salik buta, punya bahasa kitab kaum batiniyah. Kaum batiniyahnya hanai petih syariat awaknya. Ibegah lewatnya pakan yu sujud Adam. Karena wujud Allah ba Adam wujud Allah itu ba Adam kemudian iblis guyu sujud ke Adam karena wujud Allah nan nyam ben bete nyam salik buta saban lagi pegah salik buta Muhammad jamun gumuin cang kecubit dengan Allah wate gumusam Allah hendak kalan li Muhammad. Kemudian waktu gemusam Muhammad dia kala li Allah. Berarti wujud Allah hanya ada bak Muhammad. Kemudian ngecok wujud Allah gepetul dalam tubuh Muhammad bak nur Muhammad, kemudian Muhammad itu lebih mulia. Kenapa kan? Wujud Allah kagak betul bak Muhammad. Yang bet batih sit. Wujud Allah hanya tren tahu je bak dro kat Allah. Bet terbayang wujud Allah jid itron kena bio gedeh bio yan kan. Lagi orang pegah Muhammad Nur Muhammad jid daripada Nurullah kancit. Nah yang pegah Nur Muhammad jid daripada Allah kancit. Nah yang pegah Nur Muhammad jid daripada sifat Allah kancit. Sehingga berani pegah oleh mereka pakan teman Nur Muhammad jid daripada sifat Allah. Wate Isra Mi'raj Nabi ge ulangit. Truk ulangit truk ku di bak tempat lewat Sidratul Muntaha truk bak sebuah tempat truk kenan Jibril ke peluh Nabi Muhammad nekul Nabi Muhammad Jibril pakan ne peluh lon dari deh bunoi rumah ne pengen lon sampai truk kena pakan ne peluh lon hai Muhammad ilon hanjil lonjak kenan bak tempatnya sama jengkai mentang belah kenan lon terbakar. Berarti Jibril juga belah kenan tutong ya Muhammad jud. Ibegah lewat selik buta pakan jud Imam Muhammad kenan geblau.
Karena Muhammad sifat Allah, karena yang tempat Allah. Maka sifat menumpuk ngendak karena pupu nyampe di peti. Apabila Allah hinan tempat, berarti Allah bertempat. Menpekan di manhan jejak kena nurung lain. Kekuatan nur Muhammad dengan lain haik banding. Nur Muhammad tetap posisi makhluk atau diciptakan oleh Allah. Nampak ya? Yang maka oleh karena demikian para jemaah sekalian, bakwate kala ni ato oleh Allah mandum urang mukmin tamang lam syurga, urang kafir lam neraka kekal selama-lamanya, urang mukmin kekal selama-lamanya lam syurga. Kemudian gepegot jadual oleh Allah lam syurga. Si uro akhirat adalah lagi serbeton uroi dunia. Jangan si uro akhirat serbeton di dunia. Nabi Adam hana trip lam syurga. 80 tahun di dunia. 40 minit di lam syurga ke antara. Karena trip 40 minit. Banda kali dengan dunia 80 tahun 40 minit lebih kurang. Kagak betul bila Allah. Gato terjadual oleh Allah Sabtu, Ahad, Isnin, Rabu, Kamis, Jumat. Nyan kali tato nyan undang-undang dalam surga. Hari Sabtu anu mengunjung kepada urang cik. Hari Ahad urang cik mengunjung ba anu. Hari Isnin murid jak bak gurih. Tanya orang nak gurih di dunia jak mandum. Yang kejut menyelo gurih semua lehot aja. Penting cik lehot aja dalam surga. Di dunia mentang penting ya. Mek dah pegah kepulauan ni le. Yang naik tangan mentang le program jak pulang Honda pula motor. Ibu gaya ayo nyuna gajah di dicut. Yo. Apa yo anak nak le ti tangan jak kalen gajah. Mina Honda sekarang dalam plan. Hutan mangrove ilang sai, hutan lindung, water pump tok gede. Macam program yang nak Honda. Pulang Honda Vario baru ya. Ya ini balap pada tikungan truk gede wali nurih lipih balap ka kedih dalam kubung. Yang naik motor sampai apa kali kan? Mak dua program ju. Sabang, Ugayo. Meyo sugulam raya sekali plan ri hot aja nyo mak mit raya nyo atu ju bak manci di dalam lo. Kemudian bak miwai di Bandar Aceh. 10 ro nyan soh rumah. Bang gua soh rumah bibit. Tipi-tipi yang di kai cu di Panjuri. Nyan idonya mentang macam tak plan.